او نو نشتا پکونینو کی نشتا پکونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم نشتا پکونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم ستورو کی رڼا بدی محبوبا د مجگان ہوئی او ستورو کی رڼا بد محبوبا د مجگان ہوئی او شپا پا برکت بستا جانان د زلفان ہوئی او شپا پا برکت بستا جانان د زلفان وی پا برکت بستا جانان د زلفان وی رب چی خری محبوب پا واللیل ذا سجا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم نشتا پا کونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم تا هغه هستی چې موجود د دنیا ستا په مخه تا هغه هستی چې موجود د دنیا ستا په مخه نشته معتبر لتا نه څوک د دنیا په ما نشته معتبر لتا نہیں سوک د دنیا بما نشتا معتبر لتا نہیں سوک د دنیا بما کرنے پا قرآن کستا پا ذات باندی مولا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم نشتا پا کونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم شان دی معظم دی نبی مخلقا قمر لری شان دی معظم دی نبی مخلقا قمر لری تو صورت سیرت حبیب ہر چان بہتر لری صورت سیرت حبیب ہر چان بہتر لری او تو صورت سیرت حبیب ہر چان بہتر لری شولولا اسمان منزل چی و دعا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم ناشتا پکونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم تمی وسیلہ ربا زیم ستا ظہیر گدا تمی وسیلہ ربا زیم ستا ظہیر گدا غواړما دیدار د نبی جاړما فقیر گدا غواړما دیدار د نبی جاړما فقیر گدا غواړما دیدار د نبی جاړما فقیر گدا او افضل الرسل یتشمز پتا فدا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم نشتا پکونینو کی ستانا مبرا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا قسم یو قسم او بل قسم او بل قسم او بیا